Vuka udle egameni likaJesu. Namhlanje sitawubuka indzaba yekucolela. Sifuna ukuthinza kakhulu indzaba yekucolela. Sitawubuka indlela Davide labecolela ngayo. Namhlanje sitawethula isermon letsite lekuthiwa i-biographical sermon. La khonakho i-biographical sermon nithatha nje umuntu munye nibuke itento takhe bese nibuka ke lokwekuthi ke kule mpilo yakhe kule ndlela lenta ngayo tintfo singafunza kuthini thine kuye. Ngakho ke sitobuka ke Davide lobekwati kuqolela noma ngabe simo sesinjani, abekwati kwendlulisa indzaba acole njengobe aze athi uNkulunkulu ngumuntu wenhlitiyo yami egameni likaJesu. Hallelujah. So we call that a biographical sermon. Yehlukile ku-contextual sermon, yehlukile ku-textual sermon, yehlukile ku-expository sermon, yehlukile naku-topical sermon egameni likaJesu. Davide ke bese athi bantu abakhe satsheliwe umprofeti Nathaniel kokuthi wena utawuba inkosi. Davide ubulala Goliath nje sevele sewagqotshwa nguNkulunkulu. Uyati lokwekuthi lesasihlalo lesihleti Sawula singesakhe egameni likaJesu. Nakacetha kubulala Goliath uyamthatha Sawule yombeka ebukhosini. Hallelujah. Yathi uNkulunkulu unendlela yokuthi uyofunza ukuthi bukhosi buphathwa njani, njengoba enda nakuMoses ayofunza impilo yaseGibhithe ukuze atokwathi sinasabuya khanza ukuthi ayi-understand egameni likaJesu. But kwasinakabuka indlela abantu abamthanza ngakhona Davide wabona emona Sawule inhlitiyo yakhe yaseyigqwala bube egameni likaJesu wasewufuna ukumbulala. Kulapho ke aqala khona Davide kubaleka emihomeni, silapho Sawula athatha impi yakhe amgijimisa amthingela amfuna egama abengena emihomeni agijime tinzabe nabalekela Sawule amfuna emini amfuna nasebusuku egameni likaJesu. But noma ngabe bekamfuna kangakanani, Davide was not ready to fight Saul because abenekwe ukuthi Sawule ngumgqotshwa waNkulunkulu, abetilungelele njalo ukumcolela noma ngakunini Sawula egameni. Ngalinye ilanga umkhanza Sawula sowulele ekhathini ebusuku sebamtingele badziniwe emasotsha aSawule abhekisetilevu etulu alele. Wehla Davide waqonza kuSawule, nakafika kuSawule uyema la phambi kwakhe uyambuka. Nasuka lapho uthatha isigubhu sakhe semanti, wesuka lapho usika isiceshana sengubo yaSawule, uyajika Davide uyetule enzabeni. Nasalapha etule enzabeni uyamemeta ukuthi Sawule kodwa ungitingelelani? Ngifikile lapho phambi kwakho emadoda akho abhekisetilevu etulu, ngakubuka angakwendi lutho sizathu ukuthi wena ngumgcotshwa waNkulunkulu, ngeke ngikwende lutho, ngiyakuhlonipha. Athi bheka nasi isitutulu sakho semanti ngisithethe lapho, bheka naye indvango yengubo yakho ngiyijabulile ngitenayo lana, but angakuthinzi because wena ungumgcotshwa waNkulunkulu egameni likaJesu. Kwahamba kwefika lapho khona Sawule afa egameni likaJesu, wafela empini. Wasinakafa Sawule afela empini, kwabakhona emabutho lagijimako ayelela kuhlala khona Davide, afika amcocela ama-good news ukuthi hey Nkosi Davide, siyithale singisawule sesifile, sotawukhona kuthatha bukhosi njengoba umprofeti Nathaniel abesavele ashido. Weva buhlungu Davide kakhulu, nakeva lamajaha akhuluma kamnanzi, akhuluma thakase kakhulu, waze wakhipha i-order yekwekuthi lamajaha akabulawe lawa. Lakhuluma kabuhlungu kangaka ngemgcotshwa waNkulunkulu. Ngikhuluma mina ukuthi ukhuluma ngemlabe emdingela afuna kumbulala. Kuqolela abantu abakethu kusipho. Ngiko lo kwenta Davide kuthiwe ungumuntu wenhlitiyo yaNkulunkulu, because inhlitiyo yaNkulunkulu iphethe kuqolela. Akugcinanga lapho, kwafika la khona umntwana waSolomoni, umntwana waSawule athatha bukhosi. Wathi athatha bukhosi, kanti labalandzeli baDavide bayambona, befika lapho bamhlasela ethendeni athi hlalele nje Nkosi yami, bafike bambulala, bagijima baya kuDavide
uDavide bathi hey bese kwendekele enye inkinga lana umntwana waSawule sowuthethe ebukhosi hayi khululeka ke nyalo sesimbulele bayethe khululeka sesimbulele waqhubeka Davide wathi umntwana abantu abenone ngani bekuyini abeyonile ngekuthatha ubukhosi ngoba vele bukhosi beyise nimbulaleleni ukhipha iorder Davide ngokuthi ababulawe wase uthi bo akube khona emalanga lachithwa kuzilwe kufa kwemgcotshwa waNkulunkulu lo nguSawule wazilwa wakhala Davide akhalela Sawule wakhala tinyembeti kwaba buhlungu because he was forgiving wavela buhlungu nalomntwana Sawule seabulewe wabulala nalaba lababulele lo mntwana Sawule because he was forgiving egameni lika Jesu aseke ngubeke ngikuxoxelena indzaba yalo ukuthi kukhona umntwana waDavide lo number 3 igama lakhe kwakungu-Absalom. Absalom was so beautiful. He was handsome, abemhle kakhulu, bamthanda labantu baka-Israyeli, abenemkhuba-ke wekuthi ayohlapha egedeni, ahlaphe egedeni lekungena ebukhosini ephalesi, abeke indlebe, avumele lama-Israyeli abuye atokhuluma tinkinga tawo, abachachele tinkinga, ativeta yena atawuba inkosi lengcono kunaDavide, abanakekela labantu ukuze labantu atowina tinhlitiyo tabo. Kwafika la khona asagcina asakha impi yekuqitha uyise overthrow uyise wakhe Davide nembala yaphakwa impi yaphaka yakhe Davide kwaliwa kwasinakusaliwa Davide inhliziyo yakhe ayibhlungu kakhulu ngomntwana wakhe losalwa naye wathatha lahasho wabaleka eJerusalema waphuma wayishiya eJerusalema wahamba yahalwa impi yasinailwa impi wabona Absalom ukuthi iyamehlula impi yaDavide iyawina ngoba Davide wayesekhulekile uNkulunkulu wathandaza uNkulunkulu inkosi ngicela iguidance yakho ku situation lenje lapha uNkulunkulu wenda ukuthi impi yaDavide iwine nakaphuma umphathi wempi yaDavide commander in chief egameni lika Jesu wasinakahamba esigangeni wakhanza ukuthi Absalom sowuhake netinwele esihlahleni wafike wema wambuka asahake ngale tinwele lasihlahleni wabuka wakhipha isodi yakhe wakhumbula emagama kodwa Davide abethi singambulali umntwana wakhe noma belwa naye but Davide uyaxolela wathi ningambulali ngicela nimlethe kimi umntwana amaphila but ke Jowabe the army commander wakwata kakhulu ngalolu kwakwendiwe nguAbsalom wakhipha inkemba wambulala lo mfana wakhala kabuhlungu Davide because Davide was forgiving wakhala kabuhlungu waze wakhipha emagama labhlungu wathi kube mane kwafa mina kunesikufela umntwana this is my son abecolela Davide kakhulu akhala kabuhlungu cabanga umuntu labe kubulala but uthi kube kumane kwafa mina hayi kufe umntwana nami egameni lika Jesu sinabantu labatawuba nenhlitiyo letawujabulisa uNkulunkulu ecolelako egameni lika Jesu Kristu busisekani ngiyafisa lo sinithathe manje inhlitiyo yaDavide ucolele noma ngabe sekunjalo ucole noma ngabe sekunkulu ucole noma ngabe uyeva lokuthi uyabona bekuphoqwa mina bengibulala abengilimata but ube nale inhlitiyo yalokucolela noma kanje that is unconditional umcolele noma kanjani noma ngabe kubulala njengoba Absalom abenda egameni lika njengoba Saul abenda but Davide ngumuntu wenhlitiyo yaNkulunkulu because he is always forgiving akabalelani. Hallelujah.